علیکم شنوندگان محترم. از رادیوی آزادی به شما خطاب میکنیم. رادیو شنوانی برای خلق ترکستان تخصیص کرده شده امان را به زبان تاجیکی آغاز می نماییم. اکنون خبرهای امروزه. جزیره سنت سایمونز شتاتی جورجیا. پرزیدنت آینده شتات‌های متحده کارتر امروز با اعضایان کابینت баҳор зодрӯзи радиои озодӣ است ва тасодуфан ё донистан нахустин барномаи тоҷикии он рӯзи 21 ё 22 марти соли 1953 пахш шудааст. нахустин муҳаррири барномаи тоҷикии радио муҳаммад сарвари мир буд. вай соли 1932 дар деҳаи иштирхони наздикии марғелон таваллуд шуда, падараш рӯҳонӣ маъруф дар ибтидои репрессияҳои сталинӣ ба афғонистон ва аз он ҷо ба туркия ҳиҷрат кард. дар истанбул донишгоҳро хатм карда дар ширкати муҳандис буд ва замоне ки эълони радиои озодиро хонд, ариза доду қабул шуд ва аз соли 1964 то соли 1995 кор кард. خبرها را در ابتدا در سالهای 60 که بود ما از شعبه روسی می گرفتیم، چون که اون وقت زبان روسی شعبه روسی کلانترین شعبه بود و زبان روسی حاکم بود و همین بود که ما را مجبور کردن، مخصوصا من خودم مجبور شدم که زبان روسی را آموزم و تاجیکی را چیزای لاتین کریل که بود ما در افغانستان و در ترکیه ندیده بودیم، در اینجا اون را یاد گرفتیم. در اندک زمان روزنامه های تاجیکی را میخواندگی شدیم و در ظرف 6 ماه 1 سال خبرهای را از روسی ترجمه میکردگی شدیم. دیگر مقاله هایی که بود از کسانی که چون که در اون وقت همین بود که سرداران شعبه ترکمنی و قزاقی و قرغیزی اینا همه از اتفاق شوروی آمده بودند. دیگه زمان انگلیسی و آلمانی را نمیدانستند، مجبور بودن که از روسی بگیرن و از روسی میگرفتن. بعض مقاله را خودش را می نویستن، ما از اونها استفاده می کردیم تا که ما هم رسیده شدیم و بعد خود ما مقاله می نویستگی شدیم. سالهای 80 аммо бахши ҷудогонаи тоҷикӣ дар соли 1975 бо талошҳои Маркел Даниелов, собиқ котиби масъули рӯзномаи Тоҷикистони советӣ, ки ба Исроил ҳиҷрат карда буд, таъсис ёфт. бо рӯҳбаландӣ ба кор шурӯъ кардам. аммо як камбудӣ ин буд ки бахши тоҷикӣ набуд. буд кор мекардам, аммо вобаста бо шӯъбаҳои дигар. шӯъбаи туркистонӣ буд, туркистони 1, туркистони 2. ин аввалан ҳамин беадолатӣ бартараф кардан дар кор буд. дар бораи тоҷикистон ягон маълумоти мукаммал надоштанд роҳбарият. ман муроҷиат кардам, гуфтам тоҷикистон ин республикаи мустақил, забони тоҷикӣ барои дар афғонистон ҳам дар эрон фаҳмо мешунаванд. аммо вақте ки як-ду кас як шӯъба аз шӯъбаи туркманистон сардорӣ мекунад, онҳо як чиз гирифта тарҷума мекунанд, дигар гуфтам ина дигар кардан накун. хоҳишмандам ки агар бинетон шӯъбаи махсус тоҷикӣ кушода шавад. ин аз як тараф ман сахт хавотир будам ки барои дигар бахши ӯзбекӣ, туркманӣ алоҳида набуд. ҳама якҷо туркистониҳо инҳо нагӯянд ки ин як миллатгароӣ, нохост як шахси нав омаду тоҷикистон алоҳида аз онҳо ҷудо кардани. барои онҳо як сахт нарасад.
نه اما مقصد خوشبختانه امریکایی ها فهمیدن با کمالی خورسندی راضی شدن. نه چی میخواهیم؟ مقصد برای این کادر لازم. از کجا میگیریم؟ یک دو کس سه کس کار میکرد. بعد اساساً از ترکیه من خواهش کردم بیان تاجیک زبان ها بودن. اما زبان آنها به تاجیکی بسیار نزدیک نبود. گرچند تاجیک باشن هم ترکی شده رفته که مثلا انگلتره و انگلیه با اونها کار کردن لازم آمد. خوشبختانه با مهر و محبت قبول کردن. بعد از یک مدت شعبه جوانه شد، واحده شد. маркел даниел нахустин раҳбари бахши тоҷикии радиои озодӣ буд ки дар ин вазифа 20 сол кор кардааст. дар оғоз дар таҳияи барномаҳои тоҷикии озодӣ аз номаи шунавандагон рӯзномаву маҷаллаҳое ки дар тоҷикистон нашр мешуд истифода мекарданд. در یک سفری من در امریکا با من گفتن که یک مهمان میآید نزد شما که شما اونا میشناسید و این تحفه برای شما هستم. واقعا به همون صحبت میخائیل دانیلوف آمدند. میخائیل دانیلوف در وقتش کاتب مسئول روزنامه تاجیکستان سوویتی بودند و من کار ژورنالیستیم رو در ردکسی تاجیکستان سوویتی شروع کردم. و وقتی که ما در امریکا واخوردیم بسیار صمیمانه با هم دیگر صحبت داشتیم. دانیلوف اولین تاجیکی بودند که در آزادی برنامه‌های تاجیکی تشکیل کردند. یعنی گفتار در آزادی در ردکسی شوروی آزادی گفتاری تاجیکی رو میخائیل دانیلوف شروع کردند. برای من از بس که اونا از تاجیکستان رفته بودند نام ردکسیشون را هم تاجیکی و نام گفتارشون رو هم تاجیکی گفتن. он замон пахши барномаҳои радиои озодӣ дар қаламрави шӯравӣ мамнӯъ буд ва мавҷи радио ба ҳар восита дастнорас карда мешуд. ин ҳол то замони шурӯи босозӣ дар қаламрави шӯравии собиқ шадидан идома кард. девори оҳанини атрофи шӯравӣ заиф мешуд. роҳи фарҳангиёну донишмандони тоҷик ба хориҷи кишвар хусусан ғарб бозтар мешуд. با بسیار آدم ها ملاقات میکنیم، نویسنده ها و مقاله های ما از همین عبارت بود که هر یکم مثلا در گزیته تاجیکستانی سوویتی یا در کمسومولی تاجیکستان بعضی مقاله ها میبرآمد امریکای بدنام کردگی. ما میگفتیم که حقیقت این خیلی نه، این پروپاگاندایی که از مسکو مجبور میکنن. حقیقت این خیلی لایه هست. همین چیز راستی گپ رساندن وظیفه اساسی ما از همین عبارت بود. дар матбуоти тоҷикистони замони шӯравӣ дар муқобили радиои озодӣ матлабҳои зиёде ба нашр мерасид. барномаҳои таҳия мекардаи радиои озодиро таблиғот бар зидди ҳукумати шӯравии собиқ муаррифӣ мекарданд. ҳарчанд теъдоди шунавандагони радиоро хеле ночиз медонистанд ва дастрасӣ ба маълумот аз дохили тоҷикистонро ғайримумкин мегуфтанд. радиои озодӣ ҳамчун бозгӯяндаи ақидаҳои ҷаҳони капиталистӣ ба миён омад. ҳамин гӯем ва ин як нав такягоҳе ё як нав такондиҳандаи авзои муттаҳидии сиёсии Европа тавассути америкоиҳо буд ва имрӯзам ҳамин хел ҳаст. ман дар редаксияи озодӣ дар Прага ҳам будам ва дар бораи озодӣ ҳангоми
تجربه آموختن در ردکسیه صدای آمریکا در واشنگتن هم مطالبه جمع کردم و از همه مهم در رساله دکتری خودم که مسئله افغانستان بود و تاثیر واسطه‌های اخبار عامه به افغانستان بود، مسئله آزادی رو مخصوص تحقیق کردم بردم. آزادی یک اداره محکمی تبلیغاتی است، گرچه کلمه تبلیغات در خود قبول ندارد، گرچه میگوید که ما اطلاع دهنده هستیم، خبر رساننده هستیم، ولی تبلیغات است. یک چیز باید گویم که تبلیغ آزادی در مورد منطقه ما از سالهای شاید در عصر 21 خیلی عادی‌تر و ساده‌تر شده است. پیشتر بسیار شدیدتر و مبارزانه تر بود. پس از پشتخوری دولت شوروی، دسترسی رادیوی آزادی به اطلاعات از داخل کشورهای سابق شوروی همچنین تاجیکستان بیشتر شد. تعداد شنوندگان رادیوی آزادی خیلی زیاد شد، زیرا تا آن زمان مردم شوروی اطلاعاتی را دسترس می‌کردند که در چارچوب سیاست حکومت شوروی پخش می‌شد. در لحظه‌های خیلی حساس، وقتی که یگان حادثه اهمیتی بیان‌دار شروع می‌شد یا یگان حادثه‌ای که در همون کشورهای پخش برنامه شروع می‌شد، همیشه رادیوی آزادی پیگیری می‌کرد برای اینکه نه همیشه همه چیزی که در همون کشورها گفته می‌شود آزادانه گفته می‌شد و یا که به مردم رسانیده می‌شد. همین بود که در سابق SSR از جمله رادیوی صدای آمریکا و رادیو BBC، رادیو آزادی نیز موجودش خاموش کرده می‌شدند تا اینکه مردم گوش نکنند، ولی به هر حال مردم گوش می‌کردند به هر واسطه. و این یک اگر بگوییم پیامی بود، پیامی که مثلا باید یک اطلاعی که شنوندگان در کشورهای خود از رسانه خود شنیده نمی‌توانستند. البته هدف‌های دیگه رادیو نیز عملی می‌شد، لیکن مهمش اون است که اطلاع رسانی برای مردم، از مردم و باز برای مردم بود. در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان با یک نقطه داغ تبدیل شده بود. دریافت اطلاع دقیق خیلی مشکل گشته بود. رادیوی آزادی برای دریافت و پخش اطلاعات سریع و دقیق در تاجیکستان خبرنگار گرفت. من فعالیتم در رادیو از ماه اکتبر سال 1995 شروع کردم. وقت کسی مثلا نمیخواست که مخبری رادیو آزادی شود و من هم از اولین خبرنگاران رادیو آزادی باشم که در دوشنبه ثبت نام شده بودم. بعداً به من میرزا نبی خالقزاد خب و دیگران پیوستند، ولی اون وقت مثلا با یک نیروی خیلی کوچک کاری زیادی را انجام دادن در کار بود. همه وقتی که من در رادیو کار میکردم کوشش میکردم که اون موادی که من آماده کنم بی‌غرضانه باشد و با توازن باشد. مثلا من بارها از جانب‌های درگیر، چه از مثلا قماندان‌های جانب مخالفین و قماندان‌های طرفی حکومت مصاحبه گرفتم، اونا پخش کردم برای اینکه سروش‌های من یک طرفه نباشند. دوره مذاکرات صلح تاجیکان زمانی حساس برای فعالیت رادیوی آزادی بود، زیرا هر اطلاع ناصحیح می توانست این جریان را خلل‌دار سازد. بعضاً صداهایی هم بلند می شد که رادیوی آزادی در این روند از مخالفین تاجیک پشتیبانی می کند. من گفتم که رادیو آزادی موقع قوه‌های مخالف تاجیکستان را اشغال میکرد، نه قوه‌های طرفدار حکومت را. شاید از حکومتی ها تنها من در رادیو آزادی سخن میگفتم. تلفن میکردن و میگفتن که واقعا خیلی
چی خیلی که باشد از کدام موقعی که باشد شهر دید. من البته از موقع خودم، از موقع حکومت، از موقع قوه‌های رسمی تاجیکستان شرح میدادم. ولی مطالبی که در مقابل من یا در مقابل موقع من بود در آزادی خیلی زیادتر بود از آن که من میگفتم. گاهی میخواستند که از من به مقابل خود من استفاده برند. аммо на ҳамаи ҷонибдорони ҳукумат мӯътақиданд ки радиои озодӣ дар замони гуфтугӯи сулҳи тоҷикон бештар ба назарҳои иттиҳоди мухолифин бартарӣ медод. хизмати таърихии радиои озодӣ барои тоҷикистон пеш аз ҳама он буд ки якум агар ба мардум барои дастрасии маълумот хизмат карда бошад, дигараш дар солҳои гуфтушуниди байни тоҷикон, музокироти тоҷикон ва дигарҳо андешаҳои тарафҳоро ба ҳамдигар мерасонданд ва ҳамчунин на танҳо аз худи онҳое ки дар музокирот иштирок мекарданд, балки мардумро нисбати ҳам тарафи ҳукумат, ҳам тарафи оппозитсион ё ки мухолифин албатта суҳбатҳои инҳоро ба ҳамдигар мерасонданд, андешаҳои мардумро пеш аз ҳама ба худи онҳое ки ба музокирот машғул буданд мерасонданд ва ин албатта худ аз худ як хизмате ҳаст. баъд аз солҳои 90-уми қарни гузашта фаъолияти касбии радиои озодӣ дар тоҷикистон ба меъёрҳои журналистикаи байналмилалӣ мутобиқ мешуд. ин меъёрҳоро доираҳои мухталифи журналистикаи тоҷик меомӯхт ва дар услуб ва таҳияи матлабҳои матбуот истифода мекарданд. радиои озодӣ як марҳалаи бисёр хуби дигарро ҳам аз сар гузаронидааст. ин марҳалаи солҳои 90 то 2000 аст. марҳалае ки гуфтан мумкин аст ки барои рушд додани меъёрҳои журналистикаи байналхалқӣ ва онҳоро масалан дар дохили тоҷикистон ҷорӣ кардан мусоидат кардааст. яъне матбуоти тоҷикистон тавонист маҳз бо иқтибос овардан аз озодӣ, чоп намудани матлабҳои озодӣ, қолабҳои нави журналистӣ ва меъёрҳои байналхалқии журналистиро то андозае аз худ کنند. گمان کردن گفتن که این تو آزادی هیچ تأثیری به ما نداشت، نه از نگاه کسبی نه از نگاه سیاسی. این غلطی محض می شود. ما از آزادی طرز متریال جمع کردن، طرز استفاده بردن متریال ها رو در نوشته های خود، نقطه گذاری رو تاکید کردن رو می آموزیم و معلم هایی که در این ساحه متخصص هستند وظیفه دارند که به ژورنالیست شونده ها فهمونن که من این چیز آزادی خوب، من این چیز آزادی قابل قبول نیست تا که دانشجو موقع خود را در این میان بیند. این یک. دوم، سیستمی اخباری تاجیکستان به دو قسمت تقسیم می شود. پیش از همه سیستمی اخباری که در خود تاجیکستان نشر می شود. دویم سیستمی اخباری که برای تاجیکستان نشر می شود. آزادی از جمله سیستمی اخباری است که برای تاجیکستان نشر می شود. من شعبه تاجیک شده نظر دارم البته و این البته برای ما چیزی که قابل ملاحظه است. ما دانستن ما در کار که چی میگویند درباره ما، اگر چیزی خوبه باشد یعنی چیزی آموختنی باشد قبول کردن ما در کار است. ҳодисаи дар солҳои 2000 бисёре аз гумону назарҳои мардуми бахусус тоҷикистонро дар бораи фаъолияти радиои озодӣ дигар кард. аммо дар даврони ҷанг ба ҳар сурат ҳамон гузоришҳое ки аз раванди музокироти сулҳ пахш мекарданд бисёр муассир буд, ҳарчанд ки масалан хабарҳо на ҳама вақт ман фикр мекунам ки азбаски дастрасӣ ба иттилоот вуҷуд надошт ва аз тоҷикистон ҳам коршинос пайдо кардан мушкил буд. ман фикр мекунам ки то ҳозирам ҳамин андеша ки радиои озодӣ як радиои ҷосусӣ аст дар зеҳни бисёриҳо мондааст, алахусус дар зеҳни онҳое ки дар замони шӯравӣ тарбия ёфтаанд. ва ба ин хотир ман фикр мекунам ки
то ҳамин ибтидои солҳои 2000 то замоне ки президент раҳмонов ба дафтари озодӣ дар Прага рафт, ман фикр мекунам ки бисёр муҳтотона ҳам коршиносон, ҳам равшанфикрони тоҷик бисёр эҳтиёткорона бо радиои озодӣ муносибат мекарданд ва иртибот барқарор мекарданд. солҳои ахир радиои озодӣ тақрибан танҳо расонаи боқӣ мондааст ки хабарҳои алтернативиро аз дохил ва хориҷи тоҷикистон барои тоҷикистон таҳия мекунад. бисёр вақт бадбахтона бисёр чизҳо пинҳон карда мешавад. Мо аз ҳамин радио ин чизҳоро мефаҳмам. Шахсан ман аввалин вақте ки пагоҳӣ мехезам, аввал радиои озодиро гӯш мекунам. Ман бисёр ҳайрон мешавам ки мо мансабдоронро кам мебинем дар ин вайо. Баръакс вақте ки як чизро масалан радиои озодӣ медиҳад, баъзан дар фейсбук мебинед ки бо ҳар гуна номҳо зид мебароянд ва танқид мекунанд ва ғайра. беҳтарин вариант мешавад ки онҳо биёянд, баромад кунанд, бигӯянд, яъне ки аз ҳама ҷиҳат истифодабарии ин барои худи ҳамин ҳукумат фоидаи зиёд дорад. албатта баъзе камбудиҳо ҳаст. масалан ман медонам ки бисёр вақт баъзе журналистҳоро ба қайд намегиранд. ин бар зарари худи ҳамин ҷомеа, бар зарари худи ҳукумат аст. радиои озодӣ ба як манбаи расонидани хабарҳои алтернативӣ ва сареъ барои сокинони тоҷикистон табдил шудааст. хабарҳои озод дорад ба ҳар як мардум хабарҳое ки мисол мехоҳанд мардум шунаванд пешкаш карда метавонанд. мақсад ҳамин радио ҳамаи паҳлӯи мехоҳам ҳамаи мавзӯъро мисол баррасӣ кунанд ва васеъ ва шаффоф ба ҳар як хонанда, мисол ба ҳар як бинанда пешкаш кунанд. радио озодӣ амин чизҳое ки якум дар ягон ҷаҳон мешаваду якум радиои озодӣ мебароraду ба дигар онҳо қаллобӣ мебароранд. радиои озодӣ ҳақиқатро мебарорад, гапи ҳақиқатро мезанад. ман худам хеле зиёд радиои озодиро аз ютуб тамошо мекунам, аз инстаграм тамошо мекунам, аз ҳамаи ҷо, ҳамааш ба подписатсия карда буромадагӣ, ҳамаашро тамошо мекунам. номи радиои озодӣ аввалин чизе ки дар зеҳни шумо пайдо мешавад чи аст? аввалин дар зеҳни ман пайдо мешавад ки яъне хабарҳои муҳим пахш мекунад, хабарҳои хеле аҷоиб пахш мекунад, мақсад хабарҳои хеле хуб пахш мекунад. хабарҳои мақсад беҳтарин тар тузам якум шуда мепартояд. ҳам чизе ки мешавад дар дунё якум шуда ҳамҷа мефаҳмам. мақсад инстаграм дам медорам, фейсбук дам ва ютуб дам. бисёр тамошо мекунам. ростӣ гӯш намекунам инқадара. шунавидагӣ ҳастаму лекин номаш шунавидагиаму аҳамият додагӣ нестам. хаймон чизе ки мо тетаи наворамон радио озодӣ мебинем, мехонем, аз шабакаҳои интернети истифода бисёр чизҳо хотирмон ҳастанд. албатта масалан дар бораи масалан баъзи сиёсатҳои давлатӣ, баъзе масалан намони ҷангҳое ки дар давлатҳои дунё рафтааст, он норомие ки дар байни кишварҳои дунё рафтагааст, баъзе чизҳо барои мо албатта дар радио озодӣ аст хотирмон аст. асаи мо мардуми тоҷикистон ҳамие ки ана ҷабҳаҳои ана воқеъбинонара тавсиф кунанд, ана чӣ мегӯянд, ҳама чизе ки реалия ба саҳми мардум амро расонанд, не ки иғво, не тавсифу таърифи зиёдатиро. Ну, достаточно хороший контент, бывает очень много интересных вещей и очень много информации, которая необходима и нужна, можно узнавать сразу там, да? Вот. сарфи назар аз муҳим ва муассир донистани фаъолияти радиои озодӣ дар чанд соли ахир фишорҳо рӯи хабарнигоронаш зиёд иттифоқ меафтад. манъ кардани гузоришдиҳӣ, латокӯби хабарнигорон, маҳрум кардан аз парвонаи корӣ ба шеваҳои маъмулии мониягузорӣ дар кори хабарнигорони радиои озодӣ табдил шудааст. моҳи апрели соли 2021 дар ҳоле ки мақомоти тоҷикистон расидани бемории ковидро ба кишвар рад мекарданд ва ин сухани онҳоро созмони ҷаҳонии тандурустӣ об медод, радиои озодӣ аз фавти нахустин нафар бо сирояти коронавирус хабар дод ва бо ин ҳадафи фишори бештар қарор гирифт. маъракаи васеъ бадномкунии радио ба авҷ расид.
чунин маъракаҳо ҳар бор ки радио масъалаҳои ҷиддии ҳаёти ҷомеаро баррасӣ мекунад ба миён меояд. дар соли 2022 радиои озодӣ барои ҷасорат ва фаъолияти касбиаш баррандаи ҷоизаи байналмилалии Дэвид Бурк шуд. ҷоизаи Дэвид Бурк болотарин ҷоиза дар соҳаи нашароти байналмилалӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрикост ба масал Оскар дар соҳаи синемо ва бахши тоҷикии радиои озодӣ барои хидматҳояш дар бостоби бозгардони занону кӯдакони тоҷик аз Ироқ ва Сурия ва ҳамчунин ҷалб шудани ҷавонони тоҷик ба сафи созмони ваҳшатафкани давлати исломӣ. Агар дар ёд дошта бошед, Тоҷикистон аз ин лиҳоз дар ҷои аввал буд дар ҷаҳон ва ҳамчунин бостоби масъалаҳои дигари иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва сиёсӣ дар Тоҷикистон. махсусан бостоби давраи ҳамагирии коронавирус ки хабари радиои озодӣ кӯмак кард дар кишвар чораҳои пешгирӣ аз ин беморӣ ҷорӣ шаванд ва шояд даҳҳо, садҳо, ҳазорон ҳаёт, ҳазорон ҷони инсонӣ наҷот ёфт. аммо дар робита ба ҳамаи ин бархе аз бинандагон, шунавандагон ва хонандагони мо суол мекунанд ки оё дуруст аст ки радиои озодӣ асосан ба масъалаҳои манфӣ такя мекунад, тамаркуз мекунад? ман бояд бигӯям ки ин дуруст нест. чаро? ба хотири ин ки пеш аз ҳама хабарҳои негатив ё ин ки хабарҳои бад хеле дар хотири инсонҳо дуру дароз боқӣ мемонанд ва ба ёд меоранд ки кадом расона онро пахш карда буд. сониян дар ҳаёти мо, дар ҳаёти Тоҷикистон солҳои охир хабарҳои хуб, албатта мо мехоҳем хабарҳои хуб, хуш, хурсанд, хушбахт дошта бошем ва зиёд бошанд дар бораи комёбиҳо, аммо ин хабарҳо кам ҳастанд. ва охирин чизе ки гуфтанӣ ҳастам ин аст ки агар дар як шаҳр 18 бемористон аст ва дар 17 бемористон вазъият хуб асту дар як бемористон вазъият бад аст, мо меравем бибинем ки чаро дар ин бемористон вазъият бад аст, чаро ин ҳолат аст. ва бовар дорам на шумо, на мо, на ҳеҷ кас намехоҳад ки як рӯзе бемор шавад ва ба чунин бемористоне афтад ки дар он ҷо вазъият чунин бошад ва мо намехоҳем фарзандони мо дар чунин бемористон табобат гиранд. яке аз раҳбарони собиқи радиои озодӣ мушкили асосии замони кории худро дар он мебинад ки расонидани ҳақиқат ба мақомдорон писанд нест. рости гапа гӯедам, рост ин ҳамон яроқи асосӣ, рости мардумро бояд мо рости ҳақиқати ба мардум огоҳ кунем. расонидани хабару маълумоти дақиқ бо фаро гирифтани назари ҳамаи тарафҳо ва парҳез аз ғаразу андешаи шахсиро кормандони радиои озодӣ ягона роҳе медонанд ки сабаби таъсиргузории корашон ва ҳамҷалби бовари доираҳои васеъи мардум шудааст. то 1 сентябри соли 2023 шумораи обуначиёни сафҳаи озодӣ дар YouTube аз 2 миллион гузашта, мухлисони он дар Instagram ба 2 миллион нафар наздик мешавад. он дар Facebook зиёда аз 5 миллион бинанда, дар сомонаҳояш 1 миллион хонанда ва дар шабакаҳои дигар ҷамъан 800 000 обуначӣ дорад ки аудиторияи озодиро ба 5 миллион мерасонад. гузоришҳои он дар YouTube аз оғози кори сафҳа то ҳоло 1.5 миллиард бор дида шудаанд ва ҳеҷ бахши дигаре дар радио ба ин сатҳ нарасидааст. бо вуҷуди ҳамаи мушкилот, радиои озодӣ рисолати аслии худ, пешниҳоди маълумоти дақиқу алтернативиро идома медиҳад. салоҳ аст ин мустанадро бо васияти нахустин тоҷики корманди он Муҳаммад Сарвари Мир ба поён барем. شما جانا و بودیم که وقت غنیمت است. خوشا به حال شما که یک خدمت کرده ایستادید. یکی از عالی ترین خدمت هایی که آدم با خلق خود کرده. اینش